My name Nabasi Use. I am a confirmed Nigerian man. Since where they watch this Asante Nkabom program, I they enjoy and well. Brother and sisters, I beg, subscribe to Nana KUSI Media. You watch Nana KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is Emmanuel Onyekule. I'm a Pan Tapper. I want to go and watch Nana KUSI Media / Nana KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears as I think about moody the kind of. Now they told me the main dear me tia adofo Asante for umi ko tie they told me no o na KUSI Media near hunu baby Asante no every buy and Asante be seen Moson for Nana KUSI about do men san prampa na sensia we the kind of media seda kase pa na ma wo bra wo kan me ho bra me dia Asante Nkabom the kind de bre wo wodafo busa ho say ye den Asante Nkabom e di kan de guye se Asante Nkabom etoso mi na me de bre wo me de bre kwasi ada ukuada e na afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na Nana KUSI Media ene na Nana KUSI TV so na edi machi bra me dia Asante Nkabom de etoso mi e bre wo we o maima ye san ema munyana mo hihia mo sonfo na KUSI obodo mensan brampa na sabre mbesi nkonya me di dwumadi a watene din ka me hwe me di ebrewe eye na KUSI Media ene na KUSI TV so na sabre me nu nyina hia ya ye di sa dwumadi di ebrewo na wo hwe manfomfa sie a na che se ni braba Asante memu ene ba mo wotri modernfo atuna na prempe abasako mu nkuremu ni ana akra ekobremai abeya ho sam kese na Asante man e twaadwo asembe na aba ene na ma prempe eyi Asante man ba ko ahye ne nsam yi eni bra ba Asante memu we o maima ye beto akenkan ne so ni ahwe ni a esi wa Asante memu na prempe kra wakra ko ekure yi asembe na ato Asante man ede na Asante man be ye wo ho and into becoming home, Bram, in Union and Sensia Bio, near ye betua ya kenkan so, a dear free ad ye tosu no mahedi a tosu me and son. Nan sanano, Kai Hono say you may be a daroma and was you more decided with the brewo, or Nana KUSI Media and then Nana KUSI TV so. And inti make I say, I don't call be test limited or mobile and papa. A banner a one product and a sammy table issue. The Kremoni Kujaso, the beer will pay a yadonko product and a dear on Sabecado. Yawo Adonko Ataji. Ginger ewo ho yewo Adonko premium energy drink Adonko 123 eni afi Adonko black and penny edo achiri pasanso de Adonko hand sanitizer de aba a ye de ECC ensem eboye ho ban efiri yem wo ho orofo ni nyina no kodwa so eno achiri me ka ho say NK executive barber say baby ba kope ya ye tena yiti ma ye hutimi ye fe pa and into 2 and amount now do any actually pitch number 2 junction so pay eho and the NK executive barbers ewo ukọ do mo air condition wo bibia wo be you am ho ayefe dwabo bia ukwase bia na be kanfo pa and watch new earth bar enso wo a baby obetena no monsan di dia ma ho atode e new earth bar and also pitch number 2 junction so ho no mo akọ na ekotena ho no na ekodidi we ni nyuma a waso mu a ne wode oboa bi etimi di sage media watching din ka mehwe ye di abro ye ho so ni nkuti won krato ne ba ye di akenkan sem no abeto awoso empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ani yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire dia mi bu sa say Asante efrihen ibi mu kire say Asante efri bon bi mu eno be pia Asante man so ibi mu kire so ofi atweaban so eno sande ba fom abakosam kire say Asante emusie bi ede kan wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho say ye den Asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kam ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI Media so nam de sa dwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa kan cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town?
where all kinds of hair services are rendered with professional hands. You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. We are my sign Emma Munina Moshi Shafi, Yebetoa, Eye Yakin so na said Medikin Cano. Nana Prempe Accra Equekra, and inti Amasan Casena to Asante May trade Ajo. Na ye ko akenkano so dia na ye toaso na ye hyase de free ade ye toso enum ahede ye toso miensa ye da so ewo Asante Nkabom de toso mienu eno so eno nti se wo bi a fa wokrata no eto sreso na ye dimachi so ni bi nso a eno ane so bekoye na KUSI media anase na KUSI TV so na wonso subscribe no aba beka abusua no ho ne enu nyina no a to akenkan eno eso ye wo kumase ahemfie eduru so kokora nana ahemfo ebisai samri ochirema ene kasai okantwene demrifa ohima echa ba prempe demrifa na naje bibi ba prempe demrifa due demrifa mikan ema etwadwajo asem kese na ato Asante man wabobon krawe abotire wofrifra brisie na kobere egugu so womumbomfom etwa dwajo buei wie mata dio wie ni adwom enuma agya nwum to na mframa agona ho odin mu adasama edi wonsa hye won demere famo buei Asante man abobirichi o nketenkete akayen pramu adwa enibra ba na memen sorry eja wadwei ede na aba Asante man atensam ya ti asam wa ya ani enyan asam wa ya tie ama ebia kyire gufom mimu o odupon watutu nsuo eye hye gufom na akra kɔ ne kura na kɔbre man okɔsra mpadefo eni aye nyan eni braba sabre nana ma hemfrum e ba bi sai e di akyere nana prempe nana mampon hene safne mu e de kyere soro sifom o de kyere nana prempe so mene mampon hene amani ampon nana ya ye di akoboje ne tata eneme itwia wodi abeninsem nana ne me wonwisia hene ne me minimko na minimu dwane meseng tamkese kan tamkese se ba mo wuo akodomo no ene wako ato ena ekoba se wosa ena me no koye ena sai akorabo ka wo ena wo kotoye ena se enka menhuri mantra wo ankotwitwa wosa hene ya wo ye wonyadoa no eti ama kyerɛ sikadwa na me tontankese kyerɛ mama ne demre fadue eni amane hunu sabre kokofo hene eni isayi me kokofo adu ampofo antwi me nuane wo
ma de nyina ene wo mene wo e de tu agina e fa adwene ana me gina hei me gina nani bere so sanye se wodoma nkoma wuo e na wokoto ne nsa no e ne ba se ye kosa e na wokoto atamfo akodomo ano e na sanka manhuri mantra wo ankotwetwa wo sahene ni ti amfa meto amebo sekadwa kofi ho a na meto ntankese demire fadue ni amane hunu dwabene hene na sabre wusa yi osafne mo de kyere soro e de sifom na o de kyere na prempe eso dwaben adakwa yi adom na naneme oyoko abɔhye emu piesie brempon na naneme menuane wo e kan wa na aka me mesrentam kese kantam kese se sanya ba mo wuo ene okuta ade a obi ntumenye ane nti waye wonyedoa na anka ekoba ase wosa ene ekoye na akorabo ka wo ena manhuri mantra wo ankotwetwa atamfo no safo no esa heniti amekere sikadwa na metontan kese demire fa die demire fa samre be kwa hene meni be kwa hene odutu akatena na yegunu media hasa na naneme amansie premier fromfo dwan no ebe kamfo ne fie eneme uni famu aman hene edimo baako ne me menyi wo mada na menyi wo mada da woda hoyi senye odoma nkoma wuo ene waye wonyedoa ena nka ye cause esa ena okoto atamfo akodomo ano ena nka manhuri mantra wo ankotwetwa atamfo no saheniti amekere sekadwa na metontankese subunya hene sabri one na eduru so osafre mu e de kyere soro e de anosi fom e de kyere na prempeso esumja jebi kankanfo ya wo yi adwo na naneme ubengo hene ne me minimo ko na minimo dwane mesrentam kase me kantam kase se enye wowuo ene obi inkwati no ene koba ase me no kosa ana nka akorabo ka wo e ma woto edoma no ena nka mantem pentenkwa anko twa adonfo no sahiniti anko to esikadwa ho a na meto ntankase sabre adanse hene ede isayi osafone mo de kyere soro ede sifom na o de kyere na prempeso meni adanse hene bamba makua mpon adanse ofori kronkron bedi akona na ne me bonsra chidade ne me obi mfa nkonya yi ensisimi motia amenyina amponyina moa koji abo na ne me sanya ba mo wuo ene wo hia wasomdwe mu ene ba se wudi akon eto akodoma no ena nka manhuri mantra ankotwetwa atamfo no saheniti ameto asikadwa ho a na metontankese tenya sahene na sabre wusa yi osafre mu e de kyere soro e de sifom e de kyere na prempeso wo sahene ne me wotesra ku ni aduomi adwaso denya sahene ne me ena me pia kontire ni akwemu edi won kosa ekwaje anu nyambra santeman die ben na aba ananka metoto me ho ase ama asema famase anka me masada ana e masada na enso abasa sanyi wodon kuma wuo ena ne ho asema ye kana en wachi yemfumtuo en de ba se wodasani emumu yofo en wo ye wonyedoa ewo akono en anka manhuri mantra wo ankotwetwa wo sahene nti ameto sikadwa ho a na anka meto ntankese agora hene na sabre wusa yi wo safre mu e de kyere soro e de sifom wo de kyere na prempeso meni agona hene ya mete amoampon wadwaso meni agona hene ya mete amoampon adwaso anoche konfo niku ya wo hye nkom eyi musuo ema musuo ta enanane me ena mekuta adato ede bo wo ho ban sebiso mu na nso
ana nka mede wo efa akwampono mu a enye se medane wo ama atamfo ne ba se esa ene ye koye ena wudi akontoye ana nka manhuri antra wo ankotwetwa wo tamfo a wo ye wo nyedoa ne ti ameto akonwa ekase ho a na nka meto ntankese asokore hene ena sabre wusa yi osafre mu e de kire soro e de sifom e de kire na prempe eso eko esimpina na ne me asante ma osi ene me ena me de asekamwa edi animsem ewo akodoma no sanya se ba mo wuo a wo fa kantankrachi a ne gie egina ena wo hwimu firi yemu ena ba se ukoto edomo ano ena nka man tempentenkwa ankotwa wasahene ni ti amfa ama mekire esikadwa anka meto entam kese damrifa due damrifa ahimfo ni nyina so awie na otutene wo kire batoa so e ma damrifa buei omanfo momfa nkra wo nwere mutio na awerho ene anibra ba momma mo hoda akena na ade ato mo ani mompa drebo akira kwan won bre aso atu ato aduro so mimu o nana prempe wahima cha ba prempe nana ye je okwan bro nana nante brebre fako nana ye je nante brebre utumfo due dabnefa due ni amane hunu ye sabri asante man akon ho abom nana ma hemfonom ababe side a kire utumfo jawo utumfo kwan utumfo kokra utumfo ekwa akosra ne mpanimfo samkase ato asante man ena no we omanma yemfansi hai empanensa adebu a bobi epumem anya den ya utumfo akra kwa ekora yi ya wokosra mpanimfo yi hwan na ebehwe asante man so ho amane ebeba yemfansi ha na san share bibie wo na KUSI media na KUSI TV so bra ye ba behwe nia ebesi ewachire osomfo na KUSI obodo mensa brampa na mbesom mo makrao bye bye empani say titi wobi ka titi wobi kire ani yesa titi wobi ka na titi wobi kire dia mibusa say asante efri hen ibirimu kire say asante efri bon bi mu eno bepi asante maso ibirimu kire say ofi atweaban so eno sande ba fom abakosam kire say asante emusie bi ede kan wo ho bomu ma enne wabeya asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din asante Nkabom de edi kan ene asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den asante Nkabom edi kan ne ba ye na enyina na emu asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe mede GP so obeka me ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa ken cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Perchin number 2, just at the junction to the main Perchin town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before and what we do, in case you haven't, this is what we do.
skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on Nana KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. Nana KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Nana KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Nana KUSI TV, NKTV.